Go kore ke u whamalumalu atu I he talamalu e whanua. Lotu pe moe ako, ka e ataka ke whakahoko ai tau poro kalama, o ku iloa ko e tātālanga e repa lo au, pe mei he university lo au. Ko e tātālanga e repa lo au, ko e tau kawenga lahi ia, pe a ko e tau kawenga si I, ai ai whakawhaike ai whamamafa e tau poro kalama, pe me he tau whaawhecho I fifita, pe ko lo au ngā filosika, pe me he mananga tonga, ko tau kawenga si I ko e lotu, pe a mo e sainisi ko e hoko atu a e ma tātālanga I e ngahi wike ko mariu atu, ai a ko e lotu, mo e sainisi pe ko e tui, pe a mo e uhinga, pe ko e faith and reason. Kai ke, o ku taritari le rei mo tolu me ngāhi haa, pe mo e hoeki, pe mo e ngāhi laine ko toa pe mo mea mai, pe pe ke kau tak whapolitikare whanuani, pe pe whokitonga, ka mai kau taki lotu, pe mo e kau taki, pe mo e tonga ko toa pe ngāhi kupu whikau aki I e tapa ke o e kolope. Wa te whapapa ka tiki mo tolu, whatawange pe e te tau whiako aki, hanga hi whakaukau pe mo chou, pe pe hefo ke te au I he ku tāna ke atu he maporo kalama ko ia I he e whiawhini. Kai te uto e wharoloa te o angi ke chou ke ne hoko atu pe te uto ki tāna ke atu pe mo ma whanonga atu pe I he tau hou e taha koe. Ni māloa wito e chou. Ia, malo apito o walu, whakawhe mo na tō tariki o whaipea taratara noa whakaki mo e fia ka o maa e ngahi me areka pe ko wako I he kumanako ko ki he tara noa o filosofia mo no ngai kup ke I he platform ai lo au, pa ko whamalo I o tō whawhi mai ke o kāu, ke o wahe ki mea si pe ko manako ai, pe ko sai ai, pe ko fia I taimpono whai ai whekumi mo e ako, ka maa e whaki lau tohi mo mamatawitio I ngahi a kaweinga, lalahi ka koe ngahi kaweinga maho I ngā whau I he mo ui, ka maa e ako whoki. Pa ko tō mātuka I pe kore, ka more ka pai ki a haapoto, ka maa ki nau tōru e ria koe ni. Ko au koe whekumpe mo e fia, mo manako I whangaki ilo, ko mau I he api ako koe ne lo au, ka I malai koe no filosofia, lo sika, pe mo lotu. Pa ko whamalo, pe mo kore whamore pe, ka pai teu he atu ki haeria, ka kia ilo ki ai, ko kore whamore atu, ka koe anga pene ki yoko oko, ke whai taratara noa pe mo wahe pe ke tau whainasi aki ai. Ko kore pe ke hufanga I he whakatapu ko oso noa whaki ni he platform koe ai lo au. Ka e lava ke ata ke whai pa whakatala noa, ka koe hoko atu o e talatala noa ke ka venga mau inga koe I he ako, ka tatau te whito ki he mo ui, I he tala noa ki he wheka inga, pe ko wheka inga aki, ai ongo whakakau la lahi koe ni, ko tui, pe ko faith, kau maa ai whakauhinga, pe ko poto, pe ko sainisi, pe ko reason. Pe hange koe mo mea ina ma osi talatala noa mai ngahi polo kalama ki mua whekau pia mo kawenga mahau ingani,
Pea na mawha osi mai ki he kamata e whotutua tai ngahi a kiumeni ai ta whaaki koe ni o i tui ke nau hanga o ngahi a kiumeni pe ngai whotu whakaukau na hanga o mai e whakaukau pe koe pou ki he iai ai o tua he koe tahi e ngahi ka veinga mahu inga mo whika au laki ka pau e raki malawa ke tari ai whakakaukau ko ia i he kakai o tatau pe o ta whaki e malawa lewa ke hoko atu ki toenga o ngahi tala noa o eria ko ia o tui pe ko faith pe a hange ko tala noa na ma whakahako i he poka ma whasina ma tala noa ai ki he ngahi a kiumeni pe ko ngahi whakakaukau a la lahi o hanga o mai ai pui tua pe ko whakatonu hia ki he iai pe ko existent o tua pe existent of God. Ko e ngahi a kiumeni ko ni na iai ngahi a kiumeni whakauhinga ta iai re mo ontological pa ta iai re mo ngahi a kiumeni o ku ngau e ki te ngahi ta whako sainisi ko hange ko tala no ki he cosmos o tāna ki kai ngahi ilo pe ngahi mea na e toki whaihono matua i mahi i he kau sainisi i ngahi senturi ki muini na e whai lewa miai hono tātāna ke ni he ngahi a kiumeni. Na e pehena iai angu whai a kiumeni e fitu o ko ngahi a kiumeni ki he existence of God pe koe iai ka o tua aku lahi pi au pito pe lahi pe ngahi a kiumeni ka na tōtō mai pe foi a kiumeni whakafilosofia e fitu ai aku poupou pe aku tuhu ki he iai ai o tua. I he pokala whamumuina matala noa ki he foi a kiumeni tolu ai ko a kiumeni ulaki na whae tala noa ki he foi mo oni ko ia ko mea kotoa pe tau whakakaukau mea kotoa pe tau o mai he o mai ki tau whakakau ki ai o ku iai pe a ene malawa ke mo oni o ka pau o ku lo sika pe ene ngahi whikau pe koe ngahi pipuitua o mai hange pe koe tau whakakau o ku mea kota pe he mamani o ku i kai ke hau me he hala ata me he noa ia me he nothing aga ngai whehui mo ngai whakakaukau koe mea kota pe o ku exist mai ke mamani o pi ai mea nane cause ke exist pea koe tahe ngai whakakaukau na whae e tala noa he pokalam whamui mui pe hau mai ki he tala noa ki he ngau tau iai ngai ping ke tau tau ilo whakalevolo ai ngai ping kotoa pe pea na iai re whakakau o pe he e iai ai ping e makehe atu whau pea ko inga ko no natula koe ke makehe atu whau e malawa pe ke tokota ko hono uinga pe he kapau e toko ua o i kai ke makehe ange whau pe ka pai toi toko tolu mai no mai o kunau toko tolu e kai ke pehe ke all perfect being pe ko ha being o beyond ia to e mea. Ai ko ngā pe ko e tau iai ko e tau ilo, iai e tau whaka kalakalasi, nai pehe rewa i he tahe kau ngahi kau filosofa i loa o e kohiri ko Saint Anselm pe ko Anselm, sangato mago e tota katolika ina ne pehe ko hinga ko whaka kalakalasi, o pawe ke iai e toko taha ia e makehe ange whau. Ai kai ke te aha no tatau, ai e nana urawa rewa tuhu, o nau pehe ko tō taha me malawa ke ui ko otu. Na hauka ki ai e tau tala noa ki he universi,
o kui ai tō taha makehe whika ulaki nā ne kōse mea kotoa pē. Tau iro tō taimini o ku hange tangata whao no whare. Pea koe tala nako kai nā ne whae tangata ko ia iau whaikai e ngahi whekumi mo vivili nea ngau tau ilo, tau tuau mai pē e tau ngahi mātua. A kone alua au ki he whakamui mui mānoa ko haina ne whao e ulak tangata. Pea i he ngahi whakakaukau koe nina tala noa ia na he whawha i pe kono toi whakamalo i mai he tangata teolosia mo filosofa i loa ko ia ko tō Mākino. Ko ne toi hange pe o toi hulu i mai mo no toi whakamanatu mo whawhiwheka i mai ai ngai whakakaukau pia na o mai ki mua. Kai tātou te whito na kamata mai nei taimi o Aristotolo mo Palato. O filosofa kalisi i loa ina na o mai whakakau. Ko mea ko tā peo ngā au na iai mea na nango we. Ka koe taimo nau tara noa whakawhoki ai ko heia ne we i tamagoe na ne waki we i. Ko mea pena nau wau ki ai ko nau tara mai ko whakakaukau i o e malawa ki alfa holo mui na tamagoe e hai. O tamagoe na whakoe o alfa holo mui peka koe. Taimo koe na au mai ai ki realistically na ilo he kai ke malawa ia ke aha infinite past. Pau pe ke whaina te whetuna kamata ka lawa ke tau tala noa o uhinga maari a ani a whi a hani mo a pongpongi. Pea ko tahe ango whai aki umeni ko ia ko aia nana upe whai aki umeni ko ia ko first course aki umeni pe ko aki umeni ki mea nana ango whawhai mono mu mono kamata ia mea kotoa pe. A ia te ia o ikai ke aha no course aia na peherewa ko na tula pe ko whakakaukau o first course pe ko tō taha ko ia ko ia na tula o ne whiti ai whamatala ki he tala noa ko o tua. Pea na ia i pepa mo kamata ke ta whakatala noa he ngahi a kiumeni me kosmosi pe ko tala noa ki he wawa mo e whaunga o mamani mo e ngai langi. Ko tui mahal ko ia te ta kamata e ta tala noa ki he o e ahoni pea aia te kamata i pe i he tala noa ki he cosmological argument. Aia kui lahi pe hangai ko ulawe ki mua ko e ontological argument ni ulahi au pit ko u cosmological argument ni te tanoa pe o te lahi pe mo ngai argument ke ka ko i pe ngai argument o ku i loa pea mo lahi no ngau aki pea mi anga maheni e tō taha ki ai. E tō taha ko tō ki ai. Ko e ngahi argument ko ni o ku nau tala noa ki he anga e whaunga o e mamani. Pea ko e taha ngahi argument i loa ko e whauhe tangata Moslemi i he senturi tahataha, tama Persia Moslemi i loa filosofa, ko Al-Ghazali ana i loa pe ko kalam, na i loa i argument ko ni ko e kalam cosmological argument. Pe ko e argument kalam hange ka tau ko kalam ko feitu ia na hame tama i loa ko ni. Pea ko argument ko ni o whakotu ko toa pe i he whakotutu argument ko ni o deductive aia na i loa hono o mai Aristotolo. Pea hange te kau filosofa i loa ki mua. Na nau tui ko argument ko ni o deductive argument ka tahanga argument mahau inga whau pea me tuhu i mai mo oni. Me tuhu i mai mo oni pea malawa peo ngawe ko au mai ke ahoni te taulawa rewa ngawe ke ngahi uhinga pe ka ngahi whaunga whakasainis ke whahe no tesi ono ngahi waa pe kono ngahi premises pea ko tahe ngahi argument cosmological argument ni ko kalam cosmological argument. Aia ko argument ni hono whotu o ku wanga pehen
Ko e mea ko toa pe o ku iai, na iai hono tō tāke hango o whao, pe koe whakatupu. I got everything that begins, ko mea ko toa pe na kamata ke tupu mai, everything that begins to exist has a cause. Primisi laki ya, primisi wa, talamai rewa ko the universe began to exist. Ko universi na kamata ke tupu mai. Pe hange ko whakataranoa ki mua, tau si whai hono lawe i pe ko iai ai pēse te lahi ai tuhu ai tāo ia ki he mea ko tā pe he mamani ko pau pe ke iai hono ai mea ko tapu exist o pau pe ke ano tupu anga pe nai tupu mai pe ha mea ha whahinga mea. Nā whai hono whakaeke e tahano ngai whakaeke e Gottfried Leibniz e nai whakamea ni ua kiu meni ana ia nā ne whehu ia e malaw ke tupu mai ha mea mihi halata. Kai ke, koe tānoa kon ke a kiu meni a kalam na premisi wana ne pe mai koe mamani pe koe universi na kamata ke tupu. Ya koe whikatolu rewa pe koe ne conclusion ko hinga ko talamai he ula ki ko mea ko toa pe o begin to exist na o ia no cause ko universi na begin to exist na ko ne pe he ko universi o iai ai to tana ne fofo ai mai pe na ne fau pe ko universe has a cause. Maro ko tahane ngahi mea mahu inga au pito pauval ki tau sio ki ai. Ko foi aga foi hui tua ai foi a ki meni a filosofa iloa ko ni. A fica ki meni ko iloa ko kalam cosmological argument. Ula ki une tala mai ko mea ko tape o kamata ki tupu mai pe ko exist o pau ki ai hono cause ko universe began to exist ko universe na kamata ki tupu mai. Therefore, the universe has a cause. Ai koe mea kou tau sio ki ai, ka pau o tonu e premisulak premisiua, e kaki tato lava tolu o whakaikai at premisiona tolu. Ai koe premisulaki hange ko kulawe, o ku whaingofua pe tau sio ki ai, tau ilo koe mea kou tau pe o ku tupu mai, o ku iai tau taha nane whao. O a upe ke kau saini si o nau tui tatau mo e kau filosofa i e foi premise ulaki. Premise ono ua, ko universi begin to exist. To e tatau pe na whai pe ki hanga ia i hinga senturi ki mua, ka unu mai pe ngai whatatolwa saini si na hae ngai ilo whauwha saini si, ko nau kamata ke nau ngā unu, ke nau tokolahi au pito ake ta whaaki ko ia, ko universi na iai hono tupu anga pe na iai hono kamata anga. Pa i hene pehe rewa ko hinga ko i kai lava no whakawhiki ki e premise ulak mo inwa, ko premise ono tolu ku whakanatu la pea pe logic pe ene pau ke tonu ia ko universi na iai hono kamata anga. Ko e ngahi whehui, ko tu mar ko conclusion ko ni o ka o faya nga argument ya e taimi ni ko tu ko foi argumentation ni ko o mai ko e kalam cosmological argument ni ulaki mo e ka fa fa mo tolu ta tau be conclusion ni ko to ni a si fi ko hai a cause tu ko e ta no ka kai ko o tui faith ka lo tu no attribute but no ave ai foi cause ko ya to ta na ni cause university o nau pehe o tuaia. E koe pingia o outside o university mo time, pia mo meta, pia mo thing. Ko ia na i tua pe ia pia exist forever. Ko first cause ia i tā noka Aristotle. Ai ako utu mahalo e pauwalu ko anga e tu e fo i argument ko kalam cosmological argument pe hange ko ulawe ki mua ko argument ni anga maheni pe
Ia te sia koe ki hono whotu whakawhaingo fuataha. Mea ko tape he mamani o ku tupu mai, na iai hono ai tō tāna ni kamatai. Ko universi na tupu mai, tōlu rewa, e ko conclusioni ko iai, ko universi na iai hono kamatai, pe na iai mea na hanga whakatupu. Aia koe i conclusioni ko iau pehe ka kailotu, ko o tua ia na hanga whakahoko ai first course, ko na ne course ai university existence. Aia takapau rewa tonu ia, ko ngahi mea ko toa peo university, mahino mai ko o tua na ne whakatupu. Aia ko no whakatu ia ke no whaingo fuataha Pauwalo ai foi a kiumeni ko ni, kai tukat ka koe ke siarupa ha o Tānaki. Malo apito Joe wa filosika ai whawa e mai, mono whaatoka mai ai takaringa, pea koe konga whukeni hono tolu, pe ua ai tatalanoa ai kaweinga koe ni, pea koe tatalanoa whaosina e maari au pito kia te au, pea mo ki nau tolu na nau mea mai, ko inga koe kamata i e tapolo kalama wha o siki ke hanga o mai ai ngāhi uhinga i mea, pe koe ngāhi uhinga tau kawe, pe koe ngāhi whakawhekiki ki he tupu anga. Me tau tāno aini ki he creation ni, ki he whakatupu, pe koe tupu mai, pe mo ene whekau aki, pe ko i kai ke whekau aki, pe moha o tua, pe ko ngahi o tua nā nau wha. Ka koe ngahi whakawhekiki koe ni, ngahi uhinga i mea koe ni, o ku maari e ku ke hanga wha maa opo mai, koe uhinga i mea uloa ki, na ke o mai wiko si, na takamata talanoa ki ai, pe koe uhinga ene taha, ai tau kawe, ki he tupu mai, mei e uhinga whakalotu, te whito ki he uhinga whakakaristiane, mo ne whekau aki pia mo e sai nisi. Koe ka weinga whokia ni hange ko ho wharea, koe ka weinga mahuinga o pito e talanoa ki he ka weinga whakametafisikare, pe koe ontolosia, pe koe ka weinga whakakosmolosia koe ni, he koe tala noa pena e hanga whakawhiwhi ai hoko mai mo i tupu mai ai umea. Pako tuiku ke o se hanga wholahi mai ai fo i uhinga ko ia, pia me uhinga kalamu me he tawhaki ai hake roto, pia o ku osmahino pe ia ka te uhanga whakawhoke atu pe, ke hoko atu ho tala noa he te lai pe umea te ta toi sio ki ai mo toi maari mai koe mea mahina mai koe foi whakawhekiki na e fofoa i he kaukariki koe tupu mai ai mea mei he mea koe foi whakaukau ia. Ka oku ikai koe tupu mai ha mea mei he otua. Koe foi whakatoka. Aia koe nau foi te vitoi. Na tupu mai mei he whaahinga mea. Mahalo pe koe otua, mahalo pe koe mea pe i he universi. I anga o whekeri mo e viviri mo e hakiri o e ahako. Ia ka koe anga pe whakaukau ai viviri o e tamai ai tangata i he ne whekumi. I he kamata ke whakawhehu ia ai hoko mai ai umea ki he ia ai. Ka te whakawoki atu e Joe ke hoko atu Māloa Vito. Iyo, Māloa Pito Pauwalo pe o kumooni lahia. Ange ko whakamata la ai mau e whakakaukau ia, tatau pe mo e whakakaukau ai kau filosofa tuki mua he kohiri. E hau pere kau sai nisi ko kai ia hanau fu whawhepaki lahe na tolu ia ai foi fotutu ko na foi ecumenical ni pe ko kalam cosmological argument. Ko e whikau laki, ala mai ko
ko mea ko tā pe oku iai, e tupu mai, oku iai hono ai tō tāna nango whakatupu. E ko nango o wei e mea ko ia. Ko universi, kuna kamata ki tupu mai, e ko begin to exist. E a ko e foi premise waya, ko e conclusion i rewa. Pehe mai, ko iai, ko universi, na iai tō tāna peko hawa, peko hawa mea. Na ka ki tupu mai mi halata, na iai mea na nango whakatupu mai, pe a hange ko kulawe, o pehe kau lotu, ko e otua, ko e kau philosopher kimua, na nau pehepe ko e mea ko ia, ko mea maunga pena nau sio ki he course ko nipe, ko mea ko ni whakatupu mai, ai universi, na nau pehe, ko e first course, ko mea maunga na nau tala mai, ko e foi course whika ulaki ia, na na hangreo atu ma ngahi na tula o course whika ulaki ko ia, ai oku nanau pehe ko pau ke ne transcend e ia a mea ko tā peu whao mai. Kono toi whakarea taha ko pau pe kui tu a ia, na e maalohi whao ange ia, na e fuiwi lahi ange. Kana kake na hange nau tōlo tala mai ko e otua, ko mea pita nau tala mai ko ngahi nā tūla ia, o mea ko e na ne whakatupu ulaki. Os mahino pe ko hange ukia kau sainisi he ngai a honi, kau matatau i loa, kau Chinese philosophy, o na hang o whai hana whakawhi ia, ai whekau koe ni o na tala mai, kako haina ne whau, tamehe pe koe otua he nau whawhawhi paki e kau karisiane, e koe kau tui lotu, na me mai kako haina ne hango whakatupu, ai otua pe koe ia koe, pe koe time koe te nau whakakau pehe ai te nau whekau te nau to e kerewa ko haina ne whakatupu, ai otua koe ia na ne hango o whakatupu koe ai universi. Whiu i hoko ko haina ne whakatupu ai otua ko ia, na ne whakatupu ai otua ko ia, ai na ne whakatupu otua ko ia na ne whakatupu universi. Ko time koe na al whakafok pehe ai, hange ka teo na i ai pe tala noa ki a Plato mo Aristotelo, na os tala mai pe i kai malawa ia, i he anga o tala noa whakakau, te tau lau whakaukau i wai mea walu alwhaholo mu. Ko tau tala noa ko ki hono o mai ko ki he reality, na tala mai rewa hala re whakalo sika re vai ia. Kono uhinga pe he ka pate tau alu whakaholo mui ki mui, o tae ngata ki mui pe koe infinite past, ta mai rewa he kai ki malawa ke ai ha lolo tonga ia. Ko ngā he infinite e kamata, ta ka pate ke kamata me infinite he kai te au mai koe ki he kuongani pa tau ala ki a kuhiri ko tau lau taimi rewa tō, ka hiri ki ai koe infinity, pe koe tānoa koe eternal lo, koe ki tau tānoa taimi. Kai ke, koe taimi koe na tala noa i koe, ke whakaos pe po wal ka tak, o mai koe na foi conclusion koe, o foi argument koe ne kalam cosmological argument, tau mai koe universe as a cause. Koe ngahi whekau rewa, pe koe ngahi whakakaukau na e whuatua tu rewa he kau unai tāke kau o. Ko ngari ko tō taha ko ni pina na uipe ko creator ko tama na nengo create university. Ko tama ulaki pe uncaused. Na kai hama ke ne fa o hange pe ia ko whakakaukau a Plato pe amo Aristotelo. Pena na to tanaka tu leo ke tō taha ko ni o kai kia hano kamata anga. Kai kia hano kamata anga. Pe o kai ke liliu. Ko tō taha ko ni o ku i kai ke material. E te kai kia mea exist me hui time, one point in time na tau pehena whai ai hono whao. Timeless, spaceless. Aia koe ngahi nā tūla ko tō ko nā tūla ia ko pau ke mau i he tō tahana ne cause a universe ke hoko. Ko hana winga, e koe taimi ki mua na e whao pe koe whahano fofoi pe kono whao e universi. Na te kai kia taimi, te kai ke ai space pe ko ha meta. Na e noa ko toa en i he tau tala noa ki he noa ko e hala. Aia ko tō taha kon ko na ne whai hono ngāo hi o fo universi. Na outside i he taimi.
Pea ne transcend ia mea kota pea taimi, pea mo space, pea mo lili mo ngahi. Ai aku most powerful, very powerful. Pea ka uhinga whakahinga ai e kau tui lotu, pea ka kau kakakona tui ki he lotu. Ai ping koe ni, pe koe fing koe ni, na uia koe otua. Koe ngahi fit lere ia, pea mo description, pea mo tala noa, mo ngahi nā tula, o e nau ngahi otua. Ta tau pe tau tala noa ke he Muslimi, Islam, ta tau tala noa ki he ngahi tui ai kau sitea, kau Kristiane. O nau tui kotoa koe otua nau tui kia nene wha mamani, o describe ko ia penia o tala noa ki ai argument koe. Ai mahalo e Paul Walu koe whakakau ia o tala noa koe ki he cosmological argument koe kalam pe koe na e whau he tangata filosofa Islam ko ia me Persia ko Al-Ghazali. Al-Ghazali ia koe potoen pe a hange pau tau ilo e toa lahi kau filosofa iloa o ngai time ko ia ta tau pe me he wesite kai pe ke east de me ngahi lotu koe islami ka wai pe mo hindu ka koutu mahalo koe takato ia tala noa koe ni ke cosmological argument ai kalam pe o ku kai ke to fu mama mea e ni ngai argument ke e kai ke to love ke o na me i na tula mo falling at tata mahalo ko argument hoko te tala noa ki ai o val ka tak ko tala noa ko ke universi ta sta noa no ye argument frausi ko ke universi mo yang ano kamata i pa tau pe hele ku ai divine pe koe supreme transcendent being pe koe o tau koe creator pe koe o tua ken hango kamata e fofoa i pe hono whao e whi universe. Ko e tahanga he argument i loa pa kulahi no ngā ki e tai mini ko ngā koe te lahi anga ngahi whatotola kau saini si he taimi lahi ngā whai ngai whatotola ko ngā peke no hango o ani i tau lahi kau koe katoa ke no hango o disprove ai ngahi tui koe no ki ai ngahi mea beyond i he ngahi mea whanatola pe koe nature pe tatau pe mo material mea ko tau pe tawala mo tau sia mo tau whengai mo ia kono whenga kau saini si ke na whengai whanatola ke na to ilo lahi ange pe mo na hango o prove o i kai ke ai ha being pe ko ngahi mea makehe ange mi he universi mi he natula pe mo material. Aia koe foi a ke umeni koe ni o ku tala noa ia ai ki hono whao o mamani. E ku iloa foi a ke umeni koe intelligent design argument. E koe argument ke mahina mai koe whao mamani na e whao whakapoto. Na koe ke pehe hange koe lago e si na o wale pe ku explode e foi Big Bang pe ne movete ko ai ngahi mea kotoa pe mo ngahi iwi mo ngahi māloi mo ngahi kano kato o ngahi mea ko ia ko nau foi movete me ko me foi Big Bang ko ni ai nau foi Big Bang ko ni nau pe ko ki a hato Bang i he historia universi e to hange ko ia pe ko time ko na ki moko foi ko foko tu mai ngahi mea kotoa pe ia o kawa universi kawa e universi, kawa e ngahi whetu ngahi langi. Ka oku nau pehe ko ngahi mea kotoa ko ia by chance pe mo necessity na nau unu whakataha mai ke langa e universi, ke langa foi mamani, ke langa no ngahi mahina, no ngahi whetu. Pea oange ki foi mamani tō tāpe a earth, ai ki kalavite ke ne whae no whepuke pukei ai mea kotoa pe. Pea hange koe whakatala noa, koe mea lahi ke whae ka whakakau ki ai. Pea
Ko kau sai ni si tena ilo lai taha ki ai. Ko ngai taimat koe na pehe na ko mamani na eternal. Na kai ki hano kamataanga pa kamata rewa whai ngai whatotolo mai a ngai sia ia ngai whakakaukau pe a au mai ke kamata ke asi mai koe na teleskopi o toi mālohi ange o discover he tangata koe ni ko Hubble, ai mo ne Hubble telescope. E ne lava o siofe ngahi, ngā unu ai hewa ni mo ngahi, mono ngahi nau nau. O mahino meg nau ngā unu very informally o nau. Ngā unu whakataha kwa je beke nau ngā unu ai hau. Ngari ka pai whakafoki he te nau alu hangangena nau kamata mo i whaitu e taha. O nau mo vete re vai alato ai ngai whetu ngai lai ngai la a mahina mo i mea kotoa pe. Aia ngai tupe nau ilo o nau pehe i he nau whakakau koe mamani na iai whi point in time na nau kamata mi ai mea kotoa pe. Pe a koe tahe ngai whakakau i sai nisi ukai ki te whai hano whakaikai pe au ku maalunga whau hono poupou i kau maa hono a koi pe a koe soko ia koe konga lahi koe mo oni koe hinga pe ko hono mo oni hono tala noa i hono a ko i mono whakakau e ngai ngai curriculum e a ko pe a o ku tui mahalo koe koe tahe ngai whekau ni o mai pe a ku tui tatawa e sai ni si pe mo e faith pe koe lotu na iai kamata anga koe universi. Sa koe tāna koe ke intelligent design koe nau tala noa koe ni ki he hinga koe mea kotoa pe ia i he mamani o ku hange na whau o ku iai hano uhinga. Ko ngā unhola e mamani, ko vilo ai la a, ko vilo e ngahi palanite i ngahi whangafo i solar system. Ui hano la a, ui hano mahina, ko iai ai vai. Pa ki mua kotoa kotoa ngahi mea ko ia ko hinga ke whai tuku au mai ke lava ke whakatutu le ke tuk me ai mo ui. O kura kamata tala noa ia pia me he taimi koe na mo vete mai ai mamani. Ko hau hinga na tere me pe foi mamani ko nko e fo mao ne ki kalavite. A kagi hange ko toi ngau ni ihi o pe koe lai taha ngahi. Pala na ni te kehe i he solar system kono o ia mamani. Pe kagi ngata ai ko tala noa koe ki he tangata, tau tānoa ke tangata, auri whai ke here volo o mea mo ui, o whui mamani ia te ia, hono whao tau pepe, ka pate tau tala noa ke ozone layer, ka mena e whemai ki alake ngahi oxygen ia o nofo peo tata ofi, ai hui whai ngahi huelo whatu tāmaki, me he la a ke nehanga o taofi e tupai mo hui mamani. Pea ko tango te tau sia ke ngai mo oni me ngahi na tula ko ia o mamani whakasai ni si o tok mahino hino le ki tau tolu pe ko ia ko tala no aki e foi aki meni ko ni ngari ko me ko tape na e foko tu whakalere na pala ni whakalere na whai hono hono fofot mono ngahui ke hange pe ko ni tu we taimi. Ta pe hange ko ngahi lao o fisiki, ko ngahi lao e natula, ngahi lao e sainisi. Ko ngahi lao ko toa ko ia ko tui o na whau, e na iai hono uhinga. Ko no whau ngahi o piti ki aurolai ai ngahi palanite ka o te nau whepaki paki. Ka pana nau i hanga siona nau whehalaki pena to ia ngahi whetu nau freely move around ko tui mahalo ku ka pau ke whawhua tau piliona o wake piliona tau mamani mahalo na e kai ke tau wao mai ke konga ko ni ko hinga ko whepakene ngahi sino sayaniti a whakahewani una te holo he universi kau ta ui ko solar system ngai palanite kai ke ko ngai tala noa ko toa pe ia
Ko mea ko tape hanga tau sio ka tau ka sio ke akau hono lau mono sina mono fua. O tau ilo o kuyai hono purpose o uhinga no whātupu. Ka koe taimi ko tape hanga o tala no e ngahi mo ni mea koe ni. O iai mau pe ai hono counter pe ta wha koe sainisi. Hange koe tau whanonga i tala no evolusio o mai Charles Darwin e tala no ki ane ta mai ko explanation ni nia ke tuanga ko tupu au pe ko mo ui ko ke tala no e ke tupu mai ko ai existence ko o pe ha mena ne kamata mo ui e bu ha tu meta ngata tala no e ke evolve ko ni he level ke level ka uni hang o tala mai ai ko by chance by necessity pe mutation mga himia ko te ko ya kau hange u hanga hanga ya mai anga ko sio pe hange ko ngahi discovery pe ngahi ilo ko mai ki muin i he mala science hange ko ni ko tau tala no ki he tau tala no ki he tiana ai na toki mai pe ngahi tau ko mariwa tu na na toki fire food discovery life ka uri ka mo DNA mo yanga ne nga u ya ko yeru tau nga ke tai min ni sa ni si he ngai fa tolo ke ngai mahaki mo ngai area ke o sa ni si ka tai mo na nau discover ai ngai mingi me ko whakaiki ki whakawaka mo DNA na nau oho ware i he ne ango e ne hange oku complex kana nau sio oku iai ai sequence oku iai ai fotu le re na kai ko hami ai ke nau sio ki ai oku tai fotu le re pe ko ngahi ola ko ni pa ngahi fa tolo ko ni o kai ko hami au fufu ko men ilo gai ai toko taha ko to ape ai ko kautama ko na nau whakalere ai human genome project o nau o se o mai ola na ngai whatotolo. Pe hange ko kulave, o asipi ai o ia intelligent i he ngahi mea ko toko ia. Au kai ke pehe ko ngahi mea pe ilonga nei tupu mai. Pe ai ne pehe i hanga e ku whakatala noa. Ko tala noa ki he, ko hunga ko ne ha mai intelligent, ha mai o ngai purpose o ngahi mea ko no tupu mai ke mamani me he kamata pe o no fa o university o ha mai ki tai min o ke discover mai pe ka sai ni si o no ha pe to na me in line pe o ku ia whakakau pe mahalo ko tupanga na fa don o mai whakakau a ki meni ko ni ko intelligent design pe ko no design university pe hange ko love ki ai ko no moni u lai whawe ngai mea ke whaen whamatala i pia koe ngai whakamatala maho inga tāko o mai ko hinga o maasila ni asi mai a hono whao pia mono whakatau mua ai au tau ilo koe taimu whaiha whainga whao pehe koe ata mai maasila ko intelligent mind behind a design pe hono whao ai fwoi whakakau pe koe whahinga pe koe mea koe o tau pehena e whauhange kono whao o whai mamani paka pai te mo whekum ki hanga no whao mamani o gai ngahi mea i au fie mau o ku fuu tu i he ofi i he tae malawa i he anga e tau whakau whakai tangata o gai ni ihi unau pe mai enau toluia o ku it's so fine ko tala noa nia ke ngahi poini koe tala mai ka pai na te ki whehala ake aki ai pe ko ki tō mui ake foi peng ko a mamani ka pai na ki si ilahe si ake ai mawhana ai ko ngahi mea a whekau aki na nau pehe ka pai na te ki ngā unu pe te ki ma ke heange e foi condition to tonu pe kon kona whaga mamani he kai ki lawa whaga mamani tau
pa koe ngahi whankinga unu koe ni, mahalo koe mea ia kutonu ke whaigia tokanga oku. Pa koe taha pe o ngahi aki umeni koe o whai koe me tisai, ka guia koe fine tuning. Aku mahino mai koe no intelligently create no whai mamani. O au hono masi la e povalu pa mahalo oku ko mea anu kai ilo he tola. O wa no masi la na ki he oini no o whaiat ki he ringa hongo fulu ke paua ni ma fitu ngate au pe to lai vale angia. Ai agora to whakarea taha oku wofi e tae malawa ke hoko whakanatula koe hoko by chance ania koe ni koe tōtaka nani hanga o whai hono design ka ke ngata pe hene pāfulu pa very 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 intelligent ke ne lava o whaki minute measurement koe ni ke tonu pasika whau ka e lava ke existe universi ulaki ka toi tonu whau ni whatutu u i ngahi planetary me ngahi heavenly body ka lava ke ai foi mamani o ku whakanau ke tupu mai ke tangata. Aia ko tui mahalo koe whakakau ia o mai koe ki he foi aki umeni koe ni. Ako universi na ka ke tupu pe ia te ia pe all of a sudden apia ko hinga ko a foi ko ha whepaki pe a ngaloi Big Bang pa ware pe tupu mai. Hange tuhu katoa ngahi whakakau awe koe ni koe universi na intelligently design. Ko hinga pe koe sio ke ngahi. Mea ko toko ni o kawae ngahi lao fisiki. Tau tara noa ki he kalavite. Tau tara noa ki he mawhana mo moko whiunga o mamani. Tau tara noa ki he vai. Ka lau ke tupu mea mo ui. Oku hange koe ngahi. Koe ngahi ngahi mea ko toa koe ni au tuhu ia na ia tota nani hango whao mamani. Pea hange koe lawe tangata sainisi i loa astrophysicist ko Fred Hoyle. Ko taha ne ngahi whakatara nao ki hanga toko a mamani pana ne whakaosi neongo koe toko taha koe ni koe toko taha tui o tua. Ko ne rea na pehe koe common sense interpretation of the fact suggests that a super intellect has monkeyed with physics. Ang tala mai hangange na efu ata mai masila ange pe poto pe super intelligent na ki monkey holo pe na ki pau holo e fisiki fa no ki fa ton tonu mono ki fa kalele i na mono ki we holo. Aga te uhinga pe ne fa ano ta fa le ta au ne tala mai ko fisiki mo chemistry mo biology na ia tu ta hanga hanga fo tu fa le. Na nge ne tala noa kone whakahua o ne pehe ngahi mooni i mea koe o me hanga whakatupu e tupa universio exist le lei hanga koutou sio ka ani une oku tohu ia na ia super intelligent na ki kone whailea na ngā ki has monkeyed na i hanga ki ngeri na ki kala noa pe mai fie poto ki he fisiki ma chemistry pa pe kono te wharea pe taha ko tō taha ko nina ni hanga o whotutu wharei po kono design fisiki, chemistry, biology e tau ilo ko tala noia ki he mamani e mo e universi ko ni. Ko e tangata ko ni e ta tau pena ne to e whaka i kai pene ne ngahi lea ko ni ne ngongi sai lea pan. Alaki ne whakakau o pehe ko mamani na e populate Alpens Premier Fury. Na e hawe whakawawa tau mai ki life form o whāna whātopo mamani. Pa ngai Fury ene tau ilo ko toa pe oku tala na he kau sai ni siga oku kai ke whahano hono whakawa e lere. Kai ke mahalo ko tu e tala noa ki ke whi argument hono wha e pōwalo ko tala noa ki design o universi ai au pehe he kau tangata na hongo o whai hono design argument ko ni ko
na intelligently design, na intelligent mind behind o creation o universe. Pea I he taim tatau ko tala noa e ka o lotu o nau tuhu ku nau pehe ko tonga taha pe fit e description join ke intelligent pea presence ki mua he tupu mai ngahi mea kotoa pe pana nango fo tu uia ke ano ngahi purpose o ne whau o mea kotoa pe. Ko nau tuhu pe ki ai nau pehe ko tonga taha e pe ko description yen o otua pe ko code pe ko tonga taha ko nau tui ko ina ne whau a mamani o tatau pe hange ko ulawe I he ngahi lotu lahi. Ia kua tonga ia e kakai tō lahi nau tui pe ko nau konga ki nau tōlo ngahi lotu, ngahi whakakau ngahi viu whakamamani ko ia o e lotu pe mo otua. Mahalo ko fo I design hoko ia e pōwalu ka pau te hame te whetana ki ai ko intelligent design ang mahino mai na iai e tōtana nango design universe. Pea gui to tako ko otua e anga o sio ai. Kina tōna na whao e whai āki ko ni. Aia ko whai āki ko ni e pōwalu ki mua pepa o tuat ke a halau. Nei toi a māloho I mei pea e nā raktara noa ia e toma a kino I he ngai senturi taha oa ngā tera tamana e tunga mea e tama whaiwhekau pātera koni ko e teolosia mo filosofi. Aina ne pehe ko taimu tau sio ai ki he ngahi sino mo e mea kotoa pe oku I he mamani pe tuku au mai o tau sio ia no ngahi purpose mo ngahi goal ka oku I kai ke hāmai hangange na e tupu noa ia pa nau te tala noa reko most natural things of nau leke knowledge to ke hea tangata. Pea I hene pehe nau pehe rewa ko ngahi koul kotoa pe hangea ne tala noa whakatata ki he tangata whananga hau. Ko taimu ko hangea tangata whananga hau o toa ke ne ngā hau pea mone matai ngā hau o whaine whana. O kui ai e mea nguni hango tāketi. Pea o kai ke whana noa ia tama whananga hau. Pea aiko ne tala noa ki heanga ko o fwoi āki umeni ko ni. Ko mea ko tape tau sio ki ai. O hangeha, o ia no tāketi, o ia no kou, o ia no purpose, o ia no uhinga. O hāmai o kai ke hange o kai ke nau tuku noa ia, pe nau tupu mai ko mea pe nau tupu noa ia me. Tape pe hange ko fu niu, whakatata pe o whakatapu. Ko fu niu, tau satu pe ilo gui ai no lau, o gui ai moho no waka ke ne puke ia, mono wake ngai iwi ki ai. O gui ai moho no fua, tau ilo pe ko no fua ko iau anga ki he inu. Pea mo e ngahi anga ke ho lau. Au tau ilo, na e kai ke tupu mai e mea koe ni ta e ia hano mai chance e tau sia tu hahinga na e tupu ai ke ne mai ngā shape ke ne lawa mai vai koe ni ke lawa vau inu mea tangata lawa mea ta koe ni mono kakano ngawe ke lau aia kua ngā pēsia koe tala no a toma aki no koe hawa e te sio ke ngahi mea o natu lau u ha mai o hangange ui au nau tamua hangange ui ai ho nau uhinga no whao ki nau tō. Te hange ne tala noko ke tangata whananga hau. Ko e mea pe whaia e whanaha la ka pau ko tō ta whananga hau o ka kia ne tau mua pe ka kia kou ke whana kia. Ka pau reo kua kou ke whana kai mahina rewa o kui ai ne tau mua kui ai ne whakakau te mo ne aim ke ne shoot kia. Ai ko whai analogy pe ia mahalna e ngā wea ki
I e whakakaukago ne ama i tō maakino o ne tala noa ki he hā mai o ngari na e ngahi pe na intelligently design a university ka maaki tātou e tangata. Alopo wa. Malocho, pea ko whamalo ke whamalala o ke whai mono tataki mai tatala noa o ta mai ke konga whaosi, ko tatalo mai ai ta ai wā mo wā i tā. Ka ko whia lawe atu pē ki he mahu inga ai fo i whakawhekiki, pe ko fo i uhinga i mea koe ni a ki meni hono whaa, pea mo ene whamamafa ki he whakakaukau na iai ai toko taha. I he tala noa whakatupu, mo tala noa o tua, mo tala noa tupu mai, na iai e toko taha, paka toko taha koe ni, ko toko taha o ku tau mama o atu, a ono poto, mo ene ilo, mo ene mo ui, o meianga i whakalau maarie i kai whakamaterie i e whahinga e tangata. Wako whi whakaosi pe a tāna ke atu koe ni, ka e whafo ke atu ke ao whangatuku mai. Koe mea o ku asma i koe ki e ku wakai, koe uloa ki, koe whekeri mo e hakiri e atamai o e tangata, i e tuku au mai tatau pe i e teolosia mo e sainisi, ki whakakaukau o e cosmology, pe koe whakakaukau e anga e tupu mai. Pena e tupu mai iha ngahi mea whakamaterie fo i mamani, pena e tupu mai ko haivi, pe koe au mai ke fo i whawhekiki whaosi u ke tala mai, ai fo i kamata mai mea sanga, mea saying Thomas, poko to makino, koe na e iai ai toko taha, mahulu atu, na e asimai, pe na e mata, na e tupu mai mea ia e umea. Pea koe mea kumari e, koe foi whakakaukau, o ku ikai ke lava, pe ikai ke lava e umea o tupu pe ia nau tōu, pe he ikai ke lava hatangata, no molo pe anga maheni o hange ko tau tolu ke ne whakatupu, kana e tupu mai iha whaahinga iwi mahulu ange, pena e tupu mai iha taha, koe taha o ku māsila pe loloto ange whau a ene ilo mono poto mono i wike ne lawa whau e fo i mamani pe he, o ku ngā ue pe fo i mamani a te ia o ikai ke movete. Pe ikai ke whihala aki a hono ngāhi me mipala lahi. Ko whakaosi pe e mawhilosika ko mea ko maare ia i ngāhi whakotu uhinga whakalosika ai whahinga e tangata ke whainga ke whakatonuhia i aki pe koe nau hau whakatitakti, pe koe nau hau whakaintakti, ka koe pe ko hono whakataha ki naua. Ka ke whainga ke o mai ngahi uhinga whakalosika ke pātolo aki pe nae tautupu mai meha mea pe ikai, pe ko mea otua pe ikai. Ka koe mea whuku ke ngā ue kai kau sainisi, ka mata ke nau whakamooni e umea, koe nau ngā ue ke verify, pe whakamooni e u te toi whakaukau wawanga ia. Ai ni oku ke hanga wholahi mai. Nau whikawaki, nau whihanganga. Koe whakaosi pe Joe, koe kumare ia i e asmai ka te au me o tala noa, ai whekuki ai tau kei, ai ngahi uhinga whakai tau kei, experience, pe mo ngahi uhinga whakai wawanga, pe koe ngahi uhinga o makatuunga pe i atamai. Aia koe ngofo i kehe maari e ia, ai na whehuka aki, mo na whikau aki kau ku asmai me o tātā noa, koe kau sainisi e ta whaaki koe ta kau teolosia, pe mo kau filosofa e ta whaaki koe, neongo nau whikau aki, e whenga mau pe kau sainisi ke ao whangatuku ai foi uhinga whakalo sika kotoa pe
ke alu hifo ki e tau ke ke whakamari i moe reason, moe uhinga. Pe koe wawanga i he tau, i he ui e tau lau whakatonga. Ka kou tuku atu e chou, koe ngā ke a whangatuku mai, ai ta ma tānaki, pe ke a whangatuku mai ta prokalama māloa ki tana. Ia, māloa pito Pauvalu. Ko tui ko hange ko whakalawe ai anga si ai CNC. Te au ta whangawe aki rewa ai kia ke nau tolo e ngai taimina tu au mena e mapuna kai CNC pe au ke nau ngahi. Ngai whekau nei tuku mai me nau whakatālanga ki ta whaake taha paka ta whakoe iai ai lotu ai au tau pe koe faith au tau i loku kau iahe. Pe i he kau iahe e ria koe filosofia. O e nau pehe koe ngahi mea ko toa pe tau i lo ngahi mo oni ko toa pe o pau pe ke ulaki ke momanga taha. Ke whakatonu hia i whakasaya nisi. Pe ko pau pe ke empirically tested. Pe ko hono whakatonu hia i whakasaya nisi. Aia ko sainisi tau i loko toa pe ki ai. Tau whanongo ai. Oku nau whai ngahi experiment, ngahi whakatotolo, ngahi whekumi. Pea hange ko whaalawe ki ai, ko ngahi mo'o ni mea na o mai oku lahilahi no nofo ia. I he e ria oku ui e filosofia ki he ngau e ka ni ko ni. Peka ta whakona sainisi oku nau i he ta whake oi. Inductive argument. Ko tau tolu tau ko ni he ta e ria o filosofia. Tau ngau e deductive. O tau mai ngahi mo'o ni mea. Peka tau hango sivi, peka taim te tau whapapau iai. Ai ngahi mo ni mea kai pe tau i loa ui ko ngahi premises. Paka tonu pe ngahi premises i kai ki toi lawa pe whai ngā tāki tau whakahalaki. A hono la pe kono conclusion. O hange pe ko whakakau ko ia na e ngāu e ki mua pe nā whaatu pe ki mua. Mara ka whakakau ente o atu ai toi ki hulu ke māmangi taim te tau tānoi ke whonga tau tuhu ai ke o tua. Te tuha ai ta whaka o lotu ki o tua i hiri nau tara no ke ngahi argument ko. Ai ko inductive ko whaia ngahi experiment whaka toko lahi ai tawanga mahin bega sa nisi o mai o te si ospa whai hono tānaki o la pa whai rewa hono whaka uhinga i o la ko ia i he ngahi awarisi ngahi peset pea nau tō mai rewa ai tawhaaki pe ko e ria malunga taha nau pehe ko mo ni ia pe ko io ko mo ni ka ko tamu tau tara noi ki he ko inductive argument tamu tau tara ki deductive ko ia tau tara noi ki ai pe hange ko lawe ki mai foto whakaukago na mai ko filosofa i loa ko islami pa na kau pege kau ni he kau filosofa o lolotongan kau ai tangata teolosia mo filosofa i loa ko William Lane Craig ko ta Amerikanu lotonga kau e kau apologetic i loa ko kana kau ia no o hake ko whakakau ko no kalam cosmological argument ko nga ko ne sio ki whaka ofa ai anga whakatutu o no ngai premise pea mohono o lap, no result, o conclusion. Ai au ne pehe o ki whainga tāke ue ia. Te hange ko tānoa ke argument ulaki e Pauvalu nei pehe ai koe. E tau tāla noa koe ke he cosmological argument, koe kalam cosmological argument ki he anga existent, koe tu au mai mamani e nei pehe ne whotutu e ne argument ni koe premise ulaki. Everything that begins to exist has a cause. The universe began to exist, therefore
ko e conclusion ni the universe has a cause sai ko time ko hawa ngata i cause kai ke fa ha lavi ai ka san si pe na fa kai i he to lai ta ka san si ai ngo premise ulaki mo wa o pe conclusion ko time ko na tala noi ko ha ai cause ko pe ko hai no na ngo ave ki ai e tripit ga ai cause ko ni ko time fa ya fa ke he ko nga ko time ko tala no ai faith o no tala no no to ria he i he otua ka otua ko ni ko eternal pe aku i kai ke sino ka ko tala no ka sai ni si na tu hure na to ke nga area ke ngai ta fa ke pe aku na ke tala mai pe ke hoka pe na ngai fa to tolo ka ke ko tu ko a ki me na fo tu fa ta tau ki he argument whiga la ki pe mohono anga no fotutu i he formula pe ko formatic o deductive argument pe hange ko gulawe ki mua ko ngahi na tula ko tahana ne course university he foi deductive argument ko ya na no anga wa ngahi na tula ko na tula ko pau ke mau he to taha ko ni ka lava ke hanga whahoka ngai whatongia ko i he premise ulaki me premise ua. Pea i ene pehe ko tui na hange ko tala no ane nai o ko e best explanation. Hange ko tau lava pang tau ilo pe i he tau tala no he tawhaka filosofia. E tau ave pa mui mui ko whewhe tu ko alu ki ai tuhu ke reason pe ko logica ko ia. Ko ia te tau tu o whai mea e tau whakamooni. Ka mahalo pe hange ko e lawe o ku tau tala noa pe validity. Ko e mea ko tano ke mooni au pito, absolute. Mahalo o ku kai ke tau lawa tano ke ko mea ko tau loko validity, valid e premise ulak, valid e premise iwa, therefore o ku tae ue ia, a conclusion ia o fo i argument ko ia. Ko e talana ko argument ni hono wa pe ko design argument ni mahalo ko anga hano fo tu ki he ne tu he formula pe ko formative deductive ko te hapo la i he whakapa lagi ko the material universe resembles the intelligent production of human beings in that it exhibits design. Ai ko tau sio peke ki he talanoa ko ni ko intelligent production of human being ko tau tawang ko tau tangata. O tau sio aho pe tau whesio whaki pe hange ko tau ngai family ko anga tau tuk au mai me tau ngai matua me ngai kui ne oku hanga wherea te ngā ki tau take it for granted oku no molo pe ko tangata e pa ko awe ko toko awe ko to fine. O te kaki tau sio tō no design mo complexity ko tangata, o human being. Hange pe ko whakatala noa, na lahe whakatala noa, ni i ke pehe una simple, pe ko di simple single cell na e kamata me tu au mai whaki mo ui life form. Ka hange ko whamatala ka science i na ilo ki mui ni. Ko ki foi single cell ka ku ia fe DNA ko DNA ko ia ko foi characteristic e fiha fai te lau million na ma pe billion ai o kai ia te ia pe foi single ko ia o i kai ke ko ki me simple o complex pe ia ni ngo ni foi cell ta ma tau te unu mai ke tangata pe cell fiha tangata tau te tala noa ki he anga o complex ko no fago e DNA ai whakatutu e ngai sequence ko amino acid. Mono anga hono whakatutu e nau hoko le rei ke nau lava o right fo i story ko ki fo i trait pe ko ki fo i characteristic e taha ko ia ko ngā pe ko whakatutu. Paka pare te tau whika i ngahi i he probability
ngahi a combination me o hanga ko lau te tau oho ware I hene fulahi whakaaluria whao. O kumai no very, very complex. Paka tau tānoa peni e ki whai tiena, e tau te ki tau tānoa ki ngahi tiena e ko toa e seo, ko tau reu seo le whia tanga tāpea. Anga no whao kene o mai e, kene hango pure e. Aia ko hange ko lawe ki ai na design, kai ke ngata pe I very complex design, ka very, very intelligent design. Taka tau tala noa pene tau tō ke tanga tau te ke tau tala noa ki he no fine tune ko universi ke ne lava o keita ki he mo ui ai life form kon he universi. Pea koe hange ko lau koe fo I premise ulaki ia I he fo I deductive argument kon ke tala noa ki intelligent design. Pea ko hono wā ko design I he u human artifact of having been made by intelligent being. Aga tau tala noan ki hange ko tau langa whare, ko tau langa o e ki vai tūpu, ko tau ai tau ki mea ta whanga awhi, ko mea ko tau ko iau, ko time ko tau pe, ai ko whi whakatātāen. Ka pau pe po wau te o ware pe ko hekata alta ki motu I hapai, ta pe ko ki motu te kai ke iai taha. Anga tahi whatu he matātahi se whai ono ne, o ku tohi me fu I hingoa lahi ai ano ne welcome job. Tau te kai ki a taha iai te kata, he kai ke tui te uta whoka o sio pau pe he mahanda e taha miliona ngā unu mai e tahi o ne tā pe o wale pe ko kama mo fu hingoa ko welcome job. Ko ku sewa pe ke asa ke fu I tohi ko ano ne, o tala mai ko kata mai, o ku iai intelligent being na behind I tohi ko ia. Weta ko hatama na ilo te aluatu, pe ko hatama na pe mua ia aluki ai, pe ko hatama na no whai ka whetutā kia te kui ai. Pau pena ia tō taha. Pea I hene pehe pe anga si o ki tangata. Ko ngā ko anga tau ngahi mea tau whaupa tau iro rewa. Na ia a ta mai, pe ko intelligent behind o tau ngahi ngāwe, mo tau ngahi mea ko tau ngahi. Sai, pea I hene pehe rewa hange pe ko ko tau fo I argument ki mua ko ngahi mea ko tau pe ngā unu mai ke tau sio na lawa no ngā wei pe ko no wei pe ko whau pe ko no tohi o tau sile na ilo lewa na iai ai mea na hango kose mea ko ake hoko pea I hono wha rewa I he whututu e whai deductive argument ko ni ko hinga ko tau sio ke ngahi design I he university ko nuk tau wala ki au ngā wei pe mo o effect, tau tana ke cause and effect. Ko ngā tau ilo ko mea ko tau pe asi mai ngā wa I le rei mo whakafo ofa hange ko fōg tau I tua pe ko ki waka alu I tahi tau posit pe tau hanga whotua dia tau whaukau ko whauen I intelligent design. Pa I hene pehe rewa, ko tambo tau sio e koe ki anga tua tangata to ka whekuma sa en sio no sio ki he full complexity mo intelligent na put ko no whau e tangata nengo koe ke no whahingoa pe. O to me tiki pe e ni tala mai ki tau tō na iai e toko taha na ane whau. Aia ko te tala noa ki na whaingoa fuange. Ko si taha ta holo ki fo na o alatu ki motu ki ane one toi mea hingoa pa ilo le nei tō taha na ne toa. Tai mo tau ngā una koe ki he tau alu ki whakalungu fua. Ko universi o ku hā mai hange na e whakotu le rei, hange na design whale rei. Pea au pe hange kong tarana nai ki a hoil. Ene pehe mai hange na ki mangi na hape katoko taha na ki mangi pe na ki alala no holo wha ki whakotu mono ki ngā ngahi holo koe. Ai koe mea peo ne hange mahi no ina design. Pe hange kong lau koe tuu ia koe ai foi no whotutu e ngahi ake umeni koe ni o ku hanga tonu a pito pe ia. Ai koe tala mai pe koe universi, pe koe material universi kou tau sio ki ai. Tala mai o kune hanga o
o ku whakatū ko hinga ke ne lava o tokanga i kina ai tangata pe mo host te tangata maka whiria whainga fuaia ko universi ko ni material universe o whakatū ia whainga whakatū pe ko haina ne whakatū pena whakatū ka hange mai pe ko ha mai na whakatū ke lava ke ne hanga host pe ko ne hanga tari rei e tangata ke mo uia primisula ki primisono wale ko Mahalo design Joe. ko to ia ko design ko to pe i he anga o ngau e tangata i he ne me au ne ngau e i o ku ha mai ko design he toko taha pe ko ata mai o ku masila tak tau ilo pe tau langa whare tau langa wakapuna tau langa wakawawa au pe a hono toru reu tala mai ko u ngahi effect ko to pe ko ngahi mea ko to pe ha mai o ngahi pe ko intelligent hono whakatutu o ku iai hono tō tahana nango whao pe a i he conclusion i reu ne tala mai ko design ko i he material university po no whakatutu ko university ko nuk tau iai mamani ko effect ia hono ngahi i he intelligent creator ai ku hange pe ni ha tau kamata mi he sisi o alu ki he lahi e foi whakatutu ko ne foi detective argument ko ni pe a ko tui mahalo ko kono whakamatala i lele ia au ai foi argument ko ni hono wha pe ko intelligent design argument pe ko no design university mahalo ko ia pe pauvalu malo apito Mahalo Vito Joe, pe aku tawa mai ki he whaasinga e tau taimi, tau ki o pape, ka ku whaafo pape ko i ngā ko i whamatala, pe a mo i ngāhi uhinga i mea, mo i ngāhi whakawhekiki, Mārie, pe a tuku au mai historia, ko ke hanga wahe mai, ki he whikau aki pia mo e whakatupu, whikau aki pia mo kamata ai universi, kamata e whainga tangata mo e ne whikau aki mo e iai ai o mea, mo e iai ai iai o kupehe na ne hanga o whakatupu. Koe mea Māria abito o hanga tuku mai, koe mea kou Māria e tau wakai ki ai, koe kai ki aha mea ai ana e whakatupu. I e umea whakamate e koe ni kau māta. Koe mea maari e koe foi universi pe ia te ia, foi mamani pe ia te ia, pe a moi whaahinga tangata i e ngāhi waa ke u whai ai e whakawhikiko e ahoni. Ka koe nau whakamate e ko toa pe ia koe whauia e he tangata. Ai aku Maria ia ko he ko tau tala noa tau tōru koe ni ki ngahi whakawhekiki ko tala noa pe ki he tupu ai foi universi tupu e whainga tangata mo e monu manu mo e akau mo ngahi mea pe o kui ai ko toenga koe ngahi mea ia koe ke whakatupu ia e o tua koe ke whakatupu he ngahi o tua whakatupu pe e he tangata aia koe konga ke, ka koe konga ke he whukia i he tupu ai ilo mo poto e tangata. Ka koe uhinga mahu i ngā ai, ko ho whakawae mai, ai ngā ai whakaukau. Ki he tupu mai, ai whainga e tangata mo i universi, pia mo i mea kotoa pe. Pa koutui, ko ne o sia ngā ai fwoi whakawheki kipe, toi fwoi tahani ka tana ke pehe ku nima. I o ki ai pe toi foi tolu. O, ta koe tātou ki hoko at ke fwoi tolu ko ia he ku wha pito pe ia ano tā langa i mo tā wawanga i whe mau peke tā lue peke lava re e ngā i fwoi whawheki ki la lai koe ku ke anga wha maa popo mai. Ka kou ate e wha maa lai ka te koe chou i he teu le lei, teu lai, teu le loto, ai whakatotoro mo i whekumi ke whai, o ke hanga o wahe mai o inasia e kaulo au pe inasia mo ki nau tolu kutoa pe o ku nau mea mai. Pe mo ki nau tolu te nau mea mai ki heni, he ku whakatou tu watu e tau porokalama whamawhola atu i e Facebook a pe koe me tāha no ui he taimini, pe mo i YouTube.
ka ko ate whamalo ka te koe, ka moe ofalai ka te koe, pa pe ki o whamiri, pe moe tau maananga me tongana, malo e ai whai mai tau whatongia, pa ko ofalai ka te motol ko toa pe malo mo mea mai, ka mo mea